Kwezi watukufu jamalifu wa masiwa yako murahini mahada ni mchundao do mtusa ni hezi mtusa za heshima za kawaida. Rambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwenyezi Mungu joja ileki mahada ni mchundao ganji haruma heri ganji haruma onono joja ileki ganji haruma maisha mema mbuya joja ileki ganji haruma amani. Haini vanu kukawa mkomoringu juhundo nane miwango ya ukunda nsi pia Mwenyezi Mungu yajaidia yari kusudia insha Allah nguya jaidensi hatu kimegoni mwezensi wakaunga zi walidilwao hanjema. Hamade namna wakawa rizamba zi makati wakawa ya viri lonisa ukaya banu rinjia harumwe kampani harumwe pre-kampani. Abo haini ndugu zambishi hawa bahange bidi haini mwanadamu wa siasa shayao ni seizo yeye yaonao fikira izo yaonao hamada lao ikihamada lao proposition kaya zinu ni mwambia oni zinu inugyo mengo ni mwende dalao ila jokalibo ni science ya hatu. Abo kai ikao bidi hawaha haini ujo ya tijiha kanti na ya la malapizo mkauri kahamba hau baishenga mjitiyo mashamiti mingoni shadala malapizo dala manuso daula pule fusheo daula haini ndongo ito kawi yonsi wakawi mkomorika tu hutaji ya zishie rikauza mbaba no mkauza mbaba abonge kawanza kwezi watukufu rinjia farmai siasa ya komorava rido hamba rambe siasa ya mkomori hawaha riwonise engar fikiri uhindi shuri fikiri uhindi komori yatu fikiri kabo ndo bahanu bukawa iladimu wa bahari nchie rensi bwasha mshinzamazi rirensi mdopo hajau rirensi ho kwamba zendrabo rirensi ho kazando zendrabo rirensi ho jarita festire wa ndundongo kao kaziti ritole sombi rinke wana hatu wana nashwa hatu wana shi watu ridoto wale sombi rewanika na ongwa dunga wazengozi abonge lelo baishiri ganzari njiye babi yabo harumaye pre-campagne ndo shangaranzao baba hanu ngaranzao rinjio hauma lesu alalino laho uraisi wa Komoro haruma le ju le kongumanyo la hizi nchiza Afrika chishema na nyasi razida juzi ngombuka ya wandu wadungu hamboka ya shilahiri wekao ngashijila wa Komori mwaziye bailati ya haro ilati ani shilati shirisha Komori atija mwananya sirazi idabanu nganzao namna amdudinza besena mimi ngamrepresente parti ambayo ya Rabi Umma mouvement politique ambayo ya Rabi Umma nsivanu miti mruazali mouvement ya Rabi Umma yotsi mouvement azali katwanyisa siasa nzima basina azali shabamu kufanya siasa nganzo mndu yafanye siasa ho kweli wa siasa shaitudo kama mfanyo siasa no nifanye siasa ntore mndu fulani pour rien comme ani tu kamdugure mndu banunga siasa ngibida ho inamdu afanye siasa haina mndu ngena yeye droit ya fanya siasa haina mndu ngena liberté ya fanya siasa mais par contre nganza wandu ifanye haina mnala dhimu mratsa bendrabo wala mruati fanya ndugu za tafsiri za ndabu pasko hizo lesori nkao wala wanashe watu wala wanatu bukango viko vya maudu wa juwari ngari hawa juwari ngeze plasi hizo au le marata bukao ya tolwa ranzi nchuila hadungu hata jeho ndabaha ahunge razida mimi ngamambo
zindogo hizo kwa upande wa razida ukaya ili shotsihirisha Komori no shinuhirisha Komori nomi ntuvumbua ntunjia haruma ndogo za zali ukamimiti mdo siasa wahe shanga mbuga ukaya shinuhirisha Komori vanu yeze barua mzanzi hao hizo za mafiti minga mjosubuti na beka hizo barua za mafiti izo ndazi la barua maparo zanzi hensihu makahanza modema mwasezise ye Cour Penal International danyina metro larifu nyinyi opposition na metro larifu makahanza modema sezise na nyimka ujo kaizo kazirendwa makahanza modema sezise ye Cour Penal International kontro ye serikali ya azali hau kontro eta Komoria wakati ukao yaweye mishinzi ya ladhi idunge hata walimwedeho Cour Penal International kabati bandogo wakao mkawijibu lulota nyinga mwanzi hao barua ngafanya conference de presse mruhama metro la larifu ngamanzi hao letro ngamfanya conference de presse no ilishehi mlatse ye daraja ya Komoro na mrenzi ya zali na rimrenzi rimrenda rimtie de kote na rimrenzi mvumbu na rabe Komorea hatu na rabe Komorea hatu ya Komorea hatu yabo nyinyi domlatsao ngamwendo mwanzi ho na barua ze barua hizo ngamfanya conference de presse ngamunjilia we ma africain tsipe ma activiste na banu Redo chiburi mundu kabanu ngamrishanga zao yondo banu njo kamba kahakika Komori neombwa dua abo mzee wa hatu gapo fundi watu Mwenyezi Mungu ngujombariki Mwenyezi Mungu amike maisha mema sonti nono fundi rimondo hazaba abantu mimi humdunga nadi fundi Said Abdullahi hamba ukaya wandu nafanye yonsine ombwa dua ila dimu yensiri ombwa dua Ensino mbadua pasko kabati mndu wakangu sikinu ensila haungu tsaho ensila kabati mndu wa siasa ranzindo wakaya wa no walio ranzindo walo pouvoir no wakaya lelo wambongo opposition wanu wandu wanrabo pia wakao wandu wanrabo wachwai wanzu wafanyie wa Komori uchwai lelo ya mruja wandu wao ngwafanya wanabarua ngofanya uzi conference de presse ngonjilia we ma afrika ma activist afrika wajombe kana mdoha mbamlani le ali mlani ya candidature ya ho Komori à la présidence de l'Union africaine namdolani hizo abo kamtsula azali kam yode Komori ndio muilatizao yabo yode Komori ndio muilatizao esho shahayo shaya bo metro larifu haubo Hassan Hamadi nano wandu wakao nyotipia mkabo nyotipia yabonga mtsugo hurema ikabo ishotihirisha zali bo metro larifu ishotihirisha zali bo razida ishotihirisha zali bo baruani ishotihirisha zali bo pia wakao mkabo jana Shochi zazali, shosha Komori. Na habo lelo kamunjili ya ma activist yaki Afrika. Wajewa doho ani wadokalusu ani wado lata dogo hamadizo ike Komori itiwasilia daraja hiyo. Fikiri kaboga mtu kufanya mafiti pasko hizo kazi na huishiliwa. Waunda wala wanabaru wa mdungo wanzi haranze nswila Komori na mbadua waunda wala wanabaru wa mdungo wanzi haranze nsu azali ya kansi ya hibaze voti ya bize voti ha kansi mweja munu mwehamba hata wanabaru wa mwanzi hamwabeha haruma wa mahalani pia nshona bahanu haruma ya dunia nuze ani zensiki jana na megoshedana ndaruzi liyo haruma ya Organisation des Nations Unies nshwa besha baru wa mambaka liti president na bwini bana problemu ngiyo yao problemu ngiyo yao wanabarua wao kwa japaro jibulo abudo bana nanzo niwonise ukaya no eshehiri isho metro monsieur Razida isho shahe Komori shashoti shazali
Hishagoni sokaya mimi kama mrongozi wa opposition na hapa mtu karongoze pouvoir tena babano harumwe makalibana yeshana razida ngabo bokao yo ya kweli ngiladhimu wonroone zenogo hizo shanga bokao yo dangereux bokao ndungu wonoka wanu bokao kwa tutsa haye komore katsindrongo katsin mulidi bahure mwono mulidi ka dojire meya mulidi na mrensi baba no sisi wonrorume sisi ngasina yenamna ani nga si wanu bokao oshinda rume Afrika karamba ya Afrika yini ngejuka rumatanka donga kweli ngabo za ngozi rubokanga zilidao monsieur Azali hokaya haruma ya Afrika ngujuka nda ya hunde adi situation géopolitique ilo très haruma Afrika kamili ya buranzi ndo hatu haruma Afrika de l'Est yu ataje honde ho centre ataje honde ho nord surtout et quand on regarde l'Afrique de l'Ouest il y a beaucoup de hanu balala ya crise géopolitique ils dit hususan tena renda haruma voti Sénégal wakao makisali mwanzo tena ya brigue un troisième mandat na hiyo constitution que tumruhusu ya bondo ba no wangu wajipanga izoko ile kujoka ndaya kujoka karma problem ani kujoka ndaya hunde dossier hicho nyango kujoka ndaya hunde au centre si wakao c'est un pays continent ujokanda ya hundriye République démocratique du Congo wakao yembidi ngiyo harumwe Afrique de l'Est yembidi ngiyo harumwe Afrique centrale ujokanda ya urdejiza ujokanza endea ziya sizo ya rameno wandu wao à la table de négociation hakika izo njokaya ekomoringwa jua hizo hakika amjogar jondo dunduka hirisha wa komori ngo jukawana wa hunde ye ani zila conflit zakahu ani zila conflit zakaya religieux zaka communautaire zaka économique zaka environnemental zaka ani zoiziba kishangizo économique ziba kishangizo religieux ziba kishangizo environnemental sha ijayengeza tena parce que au harmo Sahel sha ijayengeza tena hokaya wajanga bo rivalité tena nando mjua he Wagner mjua he Russie au harmo ye region yo ya bo wajaba yani abaha ya Afrique ngio objet de rivalité internationale hakika yo tsindrongo nyango shako morisi wa ushinda fanya doza ndugo hizo wakomorisi wa ushinda fanya doza ndugo hizo kama sio razida hauja mandao kama sina competence hiyo wanu ya bongo ushinda badi hata wewe lazima ushinde parce que abo yohiri shahe komorisha hansizi wa ekomoro ishohiri wakanga shijoshi kenensi ani ishohiri wakao yonde gidira ya hoa komori ndo wendo wafanye warume ndo wamadizo abonge zebarua zanzishi hawa neze conference de presse zifanyishi hawa izoka sina tambamana hata tambamana sigara mbimba mwambio ni ngari mwambia ni parce que mrudinza besi chondo waza lishashi wandu wa Komoro minye komoringa muiminya na mrenzi mchidorenga wandu wajinga na mrenzi mchidorenga wandu wajinga baba na mkele siasa bokao siasa ya nrabo ya hanyu repouvoir ranyi opposition nyi wandu wa siasa za nrabo shamtsido jamuri dandu wajinga kanga mredo wandu wajinga bonganyi wajinga na mpretande ukanga mwarendo wajinga abonyi wajinga nao manimitize siro ni sakasika siasa zali sikarianza na nasi uzoni sabanu na narsena propose namna ya kimasula au ka president Azali yafanye namna ya ukaya rensi ya zamuzinu ya zinike mndu ya resevotizi yo kap transparent zike libre zike démocratique ya nke mndu ya njozi ya deza avec la tête haute ya deza ya kensi si uzamba shasi karjara dode ya bantu namna ya ukarimike mvu ya kensi izo ndabo nyinyi ngamwambio wa komorindabo Singaranzo Azali ya rensi zezizinu ya nkemru ya fanye namna ya rese zebote izodi zobo kausi siya rompi umagafanya ngarambao Azali gujujua kuresa zevoti oui gujujua resa zevoti
e kare saze voti ujohundra ya minke zezende zahi c'est tout. Je dis aussi, s'il propose unyi wakawa unyi opposition comme tu proposes katima la pizo na ula pizza na usisa no hizo kama tu mwambia ndongo hizo katuishia kana uishia na mwende angalia ranziro wakati mkonsi itodo hamba ranziro wakati mjoro wa rezo sociaux mkansi muzisi wa masuala mjomwe la pizza na mjocha mpresenter ma projet vanu hava c'est là c'est trop là attendez là vanu hava hanganza wandu wanji harumana mna ya ukawa komori waishie hizo bokanga mwa proposer okomora bango waishie hizo mwa proposer. Quand tu t'as mal à piso, ils s'en foutent complètement. Quand tu t'as mal à piso, je me dois si déjà ndo poaja ndo kwa tutsa hizo bana mwanike projet na mwabulie projet waone. Abonke monsieur Razida sido jamwenda wandu wajinga wakomori wajinga danyenda ze parti za hanyu. Ya wate opposition ai hata pouvoir mtidorenda wandu wajinga. Yabole lo izo wahamba ukaya ishirisho tisho wadungwamba kaisho tisha isho aliyo ani shirisho isho tisha komori isho shalo isho shasa ushamchuje nina rabo sa isho tisha mchuje wala isho tisha serse isho sha komori yo eta komorien wana barua mwafanyao ngenda mwanzi wana barua waombeshe ze 13 états de l'Afrique de l'Est. Chaque manjo barua haumfanya na conférence de presse wao kwa tina maana mimi mzambobano wa komori waishie ngamzambobano wa komori waishie hukaya wana barua wanzi wao wandrabu wana conférence de presse wao hawana conférence wao waonisa wafanya buzz helila wanruaone wakona kufanya bandugu hata ichoka yonsi kwa na hukafanya bandugu hata ichoka yonsi. Anda ile machizuboniso ya ndrabo ya hanyu wakamruka ani nduka tujua mindedi na mrenzi udorinda ndu wajinga baba ndo kanga mrendo wandu wajinga wandu wachuko haini mjomda ndam sichoka ukarambe kama ngenyi wajinga nasi na manzihe yodo logo ya kushinda ifanyishihe yodo ya jotsonga yodo ya jotushe zendongo yodo ya jotsongesa wake ani wake namna ya ukaze ndogoke kazi endelea usoni wa shirisho ani ya plasio irebetewa en cause et kama wazazi nsi 10 ndraru za Afrique de l'Est mwabeshea kama mwabeshea mwonisaze raison mwonisaze indinizo nsipia mke lucide nese ndogo mjuka uzanzi habo mwabeshea no bukunga bukomini ngwa na community hawe komeza ngamwabesheye shanga mparoma swida ngamparoma ivoirien ngampa wa Afrika madasi shawango na SD yao na communauté yao ya Afrique de l'Ouest ngamparoma ma congolais mjemwambia wao Afrique centrale ngwa na CEMAC na manzie mbeshe komeza wakati wako komori waone kaya hakika ngamwapo usheondondo mwa abondo bano ijo dia ijoka namba dongo ijoka namba impact de kamonisa wala wenyile diralimu kamonisa wala wenyile diralimu mwabia ukaya karichurenga zeno ani monisa zere zono mazao abo mambo kaya abondo banu wajoka impact shay kwa jatujo kubali zeno zanyu parce que kwa na ukubali ba opposition ambajao izo ndogo mzijua na abonga mbesha etasha kamtobesha opposition mandanyi ndogo amanda hizo yonde ministre des affaires étrangères harumondo za diplomatie yabo etango besho etabarua chaque opposition kana obe jobesha etabarua ya mahala ni fulani abonga la protocole ngamjua ukayaze alizila démarche protocolaire kena ukiri uchokaya wewe metro la rifa au tijido vingo ujoka kwanza barua ubeshe president de la république wa Mali au mathalani au ubeshe president Alassane Ouattara wa Côte d'Ivoire ba wewe opposition wewe ujoanzisha shizo kudapa no ikabije ikachokiri elio
ngamshangaza wangu na banu masikini bomnyao. Je regrette, même je regrette uzamba banu parce que hainijue shia gujoda gujodo jusaka ewe katinda inazali nsinda binazali parce que miti enyi sasia sanda binazali shabanu do unafiki wa wandu wa siasa ra pouvoir ilio rwalo harmo opposition inde yaktowe saramba uzin boto kufundishilia ishatogara mba uzin lelo undo zinde do unafiki wa wandu wa pouvoir e gouvernement ya président Azali no unafiki wa wandu boka kwa pouvoir ngomboka opposition ngamrenda ukaya mkomori hadi wazajana metro larifu wafanya ani mruonuka vanuka ritoka udo mtani vanu ani tumtani shanga ritoka siasa na vanu inungi hamade pre campagne ukabanga ramba we mapoto ya hanyu vanunje mambere mapo ani haile mndu yambe mapoto ya hakanga ndo siasa vanu metro larifu wewe kufanya plenty ya kureba zendrogoza hizo sito ya hilo juzo la citoyenneté économique na wale logo joka ujambika wala wakahumshitaki wakaporte plainte contre lui hafungwa kisiasa yabo mkomori katujua ishowanziha kashitusomia hata izowanziha kisiasa ya kisiasa ho ketusomia hata metro la rive kwende ukeharuma daraja kwende ukeharuma namna haruma seni kwamba ukayanga jo écraser opposition tizo badi banuwa écraser ça c'est jo wasuli daraja ukaga abahari chungulwa jamnyandu vantuzini sisi wa ali sisi lo faransa sisi diaspora ya faransa ngaramba ukasima demi comorien ngabo le comorien à part entière ngabo ma demi comorien sisi ma demi comorien. Ils se sont dit pia comme ngonizo ani utopia uzifanya ukaharumusa divu hata kwamba ngojori wara wangu badi banu sawa sakidi pasko wandu vanu ngelelo ngozo ufanye no mrenzi nti hatu numbabi banka muyambo ndrabo sirso dojo yabam pasko yanti yabanga nzawi la wandu wenza ndrabo singa nzwe la wandu ma fiti wandu wenza ndrabo abonke kwezi bwana razida na sengele mfanye zembana zanyu hatari tiunde ani komoriti unde sheirishi mwajo mamfuna zadi ngabo yende president shumamfu sinaja ne siasa ya ukenga minaja na siasa tijidunga sinaja niyo shale lobo njoka ani le lobo boyensi hangu je dois figurer au harwaye carte géographique ya Afrique. Ah non namkradhi baba wandugu angalia na mwanga kama angalia ya carte ya Afrique. Bashinga bwana tudawa point wala kwamba wanatudawala shabanu wochoda ya carte géographique ya Afrique bavunia bona l'île de Madagascar. Donc yabo honoru ya hono banu wala di mwike archipel de Comoro yabo ko yono harmazindi ni shandu choda ani wanu ko wono wana ndogo wao andu johanzari do bashino wana tuda wane wao johanzari do waona yabo lelo etayo ya ho archipel wana tuda wane ngondo ya rume Afrique haruma continent ku mengoni mweze continent ku ngodo yake president wa hali monsieur Razida otirendo msidore nda Komori wajinga yenga mwanzo azadia bale hindi uja Komori par le biais ya heye présidence comorienne de l'Union africaine yenga mwanzo ya bale hindi bale mbungu wa mapesa ya jea nisize wangu hauya bali l'hôpital zijoka kumizi tulomasi wani hauya bali ya bale hindi shabanu banu inde la problème wakao si kwamba izori ani kakar tujua ngaranzo rambe na abo ye problème ngio yabo ya ukaya
ekawandu waishia wandu ngwa mundu gwa madizo wandu gwa jumba ebanu wala ngujue isho ya hada badi bano problem narambilo aranzita bombeki hata makisali adinga mchombaranzo de wa mando hata jehonde wa mwiso aranzita bombeki hata jehonde makisali shinda bali amba indro hao ani ya shinda bali amba indro par le biais ya he Union Africaine handa hao kabati yabo le longa lindo aurendera lekeze kuna ushinda ulekeza au ye parti yao kuna ushinda ulekeza kamsina fikira ya ukanelekeza Afrika no ganzo za esprit ya base do élargissez ambavi do aruma na focon ani na rudla sambabizi akili dola raji sambabi woni wa he njeze ila perimetro ya akili hatu joka ya banu hata banu chiko muriba hinar lawa harumo muriga boy océan indien ngono harumo océan indien garja harumo Afrique de l'Est harumo Afrique de l'Est ya garja harumo continent africain na siga sina communauté africaine badi wewe hauji nyondo ukayamfanya Afrika nyondo ufanya Afrika ngamfikiri nini Afrika mfikiri mfanye ni wandu wafanye Afrika na zero gogizo zingi za ufanye Afrika ni Afrika yoya hatu ngaranza usisi ngarjibi wa siwa sangar jojibi wa ngarjibi wao rijohanza shehirishinu ekomoriwa shirume na orijojibi watena ikarhi misonti ra opposition ra centre ra pouvoir ri misonti risaidia wala uloharumwe zamu uloharumwe serikali uloharumwe mashahiri ani au sommet de l'état ani le président de la république ya kubali zila force vive za Komori wamike namna wamike msaada ya juba lahonde ya rumwa Afriki pasko sonti pianga sakwa urendera tsangele bundo la Afriki ataba wewe bomze bomtukufu ngotsa kwa namna ya ukawande waunde Afrika chambondo wa telekoli hiho hawonde waunde la pitali hiho hawonde ngabondogo zinji Fernando hakundo uchobale amani hunje uharumwe Afriki namnaje zankadwa bini do huchojoka yangabo wonk wanyale munkaribisi uharumwe Afrika pardon ngabo wala di munkaribisi harumwe Afrika ngabo ya chula di munkaribisi harumwe Afrika iso hasi abadi kanzo tsena ubiye union yo ufanye namna ya ukaya izentizila zontipia ze communauté zilo harumwe Afrika zontipia kukongo ngojonda harumwe Union Africaine ukubalienda mna upoka ngojwe hansi mbina upoka ngojodo tiamba hindu harumwe kesi ya he Afrika ya Union Africaine watuchodo linda ya banko mondiali hau FMI hau hizo na hizo shawanga liyetseda monsieur Razida izopia gasi wali Komori wangu wa nakidi wao Komori wangu wa nakidi ndawangali harumwe Afrique de l'Est harumwe façade est de l'Afrique abona ramba harumwe océan Indien donc yabo arumwe usende abongo gojo hunda namna bokao ngaboze poru zilo yabo arumwe façade est ya Afrique shawda harumwe ouest gojo Atlantique gojo hunda abo bahari zilo yabo donc na boyo yonti pia ngemelawi Union Européenne Union Africaine badi yabo ngaboze ndogoza hon bakanda chofanya communauté douanière ya hizo nchi za Afrika une communauté douanière ya hizo nchi za Afrika izo pia nganza wewe ujue ba wewe Africain na bolo Afrika ngodo warume Afrika leo ti azali utsambe kaza azali ya userse yo de Komoro
na ragalia haruma de communauté douanière ragalia haruma ndogo za husu ze télécommunication esko ngarfinjo haruma et télécommunication narione malani uno ani ulo meilleure communication au haruma Afrique narfanya communauté ya télécommunication ya poste ya nzi dunia husu ze communication ndongo ziji wakao zituka ndaza njio harmo ula kungumanyo la Afrique yandi swendelea yili Union africaine wakena ila faliki hawakena ila que cela j'allais dire wakena zila mvuna ila puissance au ila légitimité wa ji imposer les politiques ya ba yo pas tushindo ji imposer mana wa manque cadre institutionnel yone solo rejoba hanu yabo donc abonke yabo utsabe kab azalika na kobala kana jajoka wa mado yema zabarindi azali jajoka hunda ya miracle yo ya balemba ndo yaje komori na bogabo wa birabo 20 akabirabo kabatse balemba ndo hawo uno pande uvokao wakusuye question hiyo ngabo inu question vokao monsieur vanu vanu problème si ufanya ukaye kamdu kajala pizza mndu ya pomdushe hauya ani yala zamdu na washewa ya fanya usovu adabu ya mndu katufanya siasa kati opposition si de namna hiyo vanunu ujo siasa ujo fanya siasa wewe opposition wazali au mimi opposant wazali ba wewe opposant wazali gojo ngapo ila appellation honorifique bukango ujo fanya huifanya ngabo ila bukango kuti obligé huifanya Changa boila monsieur le président parce que ngojo johamba monsieur le président ho kabongo mstehi wo yabo yonde si ya hondi mstehi changa boila appellation honorifique bokao son excellence iyo appellation honorifique bokao kuti obligé wi par changa bo wakati ujoka obligé urume appellation yo Bon, son excellence, son excellence, monsieur le président, de ça, il y a des gens qui ont été députés, préfet, député, élu, le chef, à travers un mandat électif, discours, ici, obligé à capturer son excellence, monsieur le président de la République. Shabanu ngafikiri ukaya kupambusheo na kuchoza adabu na yonde yujao na siasa ukakoli banuga mikinyume ya siasa mimi nga mikinyume na siasa ya monsieur Azali président Azali nga sikinyume na siasa kitinjema jamais kad yujar pambusheo banur la pize mtu kana ujar sheo opposition na wandu harwe opposition wandu wasio woste gardu jarambe siasa bai wandu harwe opposition pia wandu wakanga waste gardu jarambe siasa bai karna upashe wandu harwe serikali karna kufanya ndugu amadizu shagardu jarambe siasa bai abo kweli yokire kandu ngombo siasa ngabo mahala ni wakao ekango wambo yokaijibiza mungu yokejibiza parce que ani sha ngebidi urizambe donc sisi gardu be namna hiyo shakara na upamdusheo kana upamdusheo abunge o harmoye question monsieur Razida kauso aliwa uzisa huonisa ukaya komori hosubutia dova usoye ani azalia subutia dova uso yendo Russie non franchement mimi zinoni sahaya bona isheza ndo goizo mndu hamandawe hawo ndo hamandanyi wabira lekoli wakati na shio wakati wa ndogoma evanu ngamdiwa zauka et l'état égal à une voix
La voyez, le principe est d'état égal à une voix. Au harmonie international. Vanno kanga c'est harmonie international, vanno Russie c'est un pays continent. Shaba no harmonie voti. Ya bo Russie kana voti ndraru ba komori ya voti nziba. Boya lumshashi. Ngiyabo komori kaja do kwamba kaya lati jao ye agression ifanyao hokaya droit international public nge harayao agression. Que jana di yo agression bahiransi parce que yo ndiyo ye komori ya vote. Ha vote mwandodi ha vote ukaya ye Russie. Ya rensi immédiatement. Et agression ya ifanya au harmonie ya Ukraine de manière illégale. Ngiabo wo nonziro bo azali ya fa ani si azali de eta comorien wo kamegoni wo amba ukaya tsija bo Russie hoja agressensi illégalement oui agresser namna yo donc yabo komori madama watiti kajana de mwambie Russie namna yo. Franchement, katsujua vraiment ndukatsujua ta mtsujua na vraiment ngamada wa komori so ngamada wa komori ngambabanda fikiri ukaya mwadawa komori ukaya ikawbidi e komori wajitamke uharumaye question hiyo uharumaye question bokaungazi hutaraji ya uze avis za hizo eta ekangasi sur la scène internationale banu Comore c'est un état quelle que soit sa petitesse sa dimension Shaye Komori yinu yo eta yabo yo navwanzima ye Rusi yo navwanzima ye Marekani yo navwanzima ye Faransa yo navwanzima Burundi yo navwanzima hata zensi jana na mego mshenda ndaru wana shama wa he onu abo he na mndure navwanzima abonge kale lo mono ukabala ke jala di mukomori wambie Rusi ukati jao il a dit parce que il a dit ye Russie il a dit ye Komori ya bien Russie ukatsinda namna yo kijana dimu agressensi na banu wakawa mwonoka upoteza mbabe yabo kwezi mtukufu huonesa ukaya ani yebanu ye Komori hayeje mchidiwaze ukaharuma ye Afrika si 19 alifati Afrika ani uharuma zensi jana na mego shenda na daru mwanachama wa heye onu wakahuvote ze resolution hizo za kusanctione na aliza uonisa oi Putin ya rensi ze kodezimu amfikiri ukaya si megomerana na tsanu wandu waji abstain ubukau harumaze nsi megomerana na tsanu harumaye jana na megoshedana ndaruwao Afriki wakana ze 19 Zenti zindwa jina mengomira 10 Zenti na ze kontina zindwa jina 10 Yabo harwe resolution yo izo chinsanu bahindo haraya doit voter contre haini ndogo zao abomonti de imposition ya Russie ya droit de veto ya Belorussie ya la Syrie ya la Corée du Nord na Nicaragua ya harwa zeti 19 bon wao vote contre shabo zeti ekarja harwa Afrika zeti 19 hizo wawaji abstene y compris Madagascar si sur vote ukano ya mfikiri ukaya na ranzaza lirtimanze vya mtudorudi na benda mnayo azalinga na siasa ichonje by so science yatu katifanya yatu shana kema reasonable wakati rido hanzense ya hatu sisi donc yabweka wasudi daraja hamande namna yu havotu kaya kejana dimu agression arumansi mwananyao yo yende agressensi mwananyao yo yabo yu haki ya zambi
amonzoni onise aukaya monisa ukaya Mali wandu bana kanza ni onise warumai ma activist surtout warumai Afrika ya hatu monisa uka Mali Shogel Maiga mfano monisa uka Shogel Maiga kamade abono warumaze lapitaliza Bamako onisa uka yaranzi Assimi Goïta ya kansi ha transforme Mali haku namna bokao animruka turambwe Mali abangabo vanunga namna bokao nganzora ngadi ndondondo wakati bokao kamnunga ngaradizi waru mazerezo sociaux zinu ngabo namna bokao gelade muri gitekeleze shede ndu ya sigo habandrongo hambilo kano ya botinde namna yo hakaya zo amba zo ka hamba mbili zo tinde namna yo shandraru ngamjodi sayo kifu kaze ndongozon shinisa busha ndongo ndaru kwamba ukaya madingo harma problem ranzi Assimi Goïta ya kanzi ngo harma problem non seulement ya ukangwa subisse les sanctions sous-régionales zao zangu hane za bokauzi inflige wane ne CDA yo Shabanu ngaboila insécurité wakawo yengeza haku insécurité yengeza yaweka lilo hunambia kabaja helikopteri yangu harusi waja helikopteri yangu harusi rekanzi marekabili ijeido anido survoler espace aérien ya Mali Joka yani Mali c'est un grand pays il doit survoler espace aérien ya Mali le disait ma terroriste ou ils ont gardo kubali shayo ketsus ani iyo ketsuzi ya ukawa wa ya dunia au ya communauté internationale watione zengozi vira Mali zengozi vira Mali ngabo massacre boko ndazifanyishiwa one organisation paramilitaire ya Mbao Wagner ya Rusi ijua hapo ilo hapo wao kaila hamba kaila organisation privée na ila organisation paramilitaire wakaongeenda ya sauvegarde des intérêts extérieurs de la Russie yabo haini namna wadoka ufanya hata ngwa massacre wana isho watsa ila ressources naturelles ya hizi nchi za Afrika banu na relewane do parce que banu kenao tsokiri kema activiste sonti harmo Afrique harmo Comoro harmo Afrique kenao kiri kema activiste sonti wanuga bama activiste wa Afrika wi wandu mabani kemi seba wandu mabana waona tipia waonda umetro la rifu wakangu kondaena wado fanya wanzaba ruwa ukaya ngwa una jumbiso ya ukaya komori watende uharumaye watsende wafanya ukaya wa rume Afrika aharumale diraila haole lo on s'en fout nazali on s'en fout complètement nazali na kaya yatika sheikh joranza de Komori isho ritao de Komori lelo ye Komori mruya ne hakika ngasaruma ila carte géographique ya Afrique na doka lelo un petit état archipélagique ngondo ya rume ani ya union d'une en fait union d'un grand continent Wakao nge habite ou nge abrite plus d'1 milliard ya wanadamu donc yabo lelo ke si so lizori nao vanu lelo msirambi ukaya tarnoka unda bayidu karnoka unda parce que tabombe kikaja iparisa hata oishirini wa ruma ya Union Africaine ranzita gombe ki hata jeonde wa miso makisali komria bana bayiru ya par le biais à travers l'Union africaine wenda ukhao baha wa Union africaine ngamzo ko jotsa lelo azalia lelo komori hunde ma hunde hindi ni
kari hunde namna ya ukayari soshinda ribadi sisi miracle ya ukari soshinda ribadi rihunde bahindu harmo Union Africaine rende kabana hunde ya bahindu harmo Union Africaine ndo maana namukaya kasisi kwedi si wanzensi hatu metro larifu na nondo hao Kaufikiri si wasau kaibarua maka uive harumwe miji au harumweze organisation ou je sais pas où kaufikiri ukaya mfano une lettre muibeshe président de la république ya ukaya evanu yeziendo yake na yensi ya hatu o harumwele bara la Afrika engar dubo ufanya hazi sonsi rekaufikiri ukande namna hiyo yote heli lazima mfanye fikiri kaina hadi anzo ukaya zonti piaze ndogo zonti piaze tsoka umhononi ya ukaye afanye duanza ukaya zonti piaze tsoka umhononi ni hae shenge mwanzi habarua ya kimasmo ani mastehi monisa ukaya eta komorien inuti haho bo monsieur le président Shahirishando sha Afrika shinti shahaho linudira la Afrique de l'Est ngwajelia rijari hundu kasisi irijilia edirayo esko ile no ni shahirishinu engarajwe hujwa kufanya hazi sonsi akafikira kale namna hiyo wakati ujende wao ni so ujuzi wao ni akili haho au ujuzi wao ni akili hayo ya ushinda mfanye ndogo mpropose ya Afrika. Parce que Afrique oui Afrique ngabo ndoko zingi za ufanya hako wa Afrika badi kabla dimike sisi comme ifosheo sisi komori randise ukasile randisa ra instituer ndongo fulani o harume Afrika shike yabo shike structurel haini ujohuja doshunra shezaye marunda c'est comme ça anzia barua heli yoweshe président ukaengawe radiri fanya hazisonse wana wa Komori ba il s'agit de notre propre nation à nous tous. Est-ce qu'on doit participer au harmaze no wizo harmaze hazi yizo baba du yotinde serse yotinde gouvernement on s'en fout de ton gouvernement car tout ça rijua utirega car tout ça au ministre wa gouvernement wa yizo shanga ranza la picha la Komoro. Est-ce qu'il est possible de travailler conjointement, de travailler ensemble aussi si on a Komori, de travailler, il ira inscrire notre propre histoire sur les marbres de l'Union africaine. Je ne sais pas si on a fait namna hiyo. Chatiwanzi ya barua unjile wandu mkensi haruma conférence de presse ou je sais pas quoi. Activiste africain, Biahurema, il a présidence comorienne, à Tchodozabando, présidence comorienne, en Union africaine, chaque président Wazali. Kafikirika ike yenamnai. Avant que Tanzania unisea, ukwezo mtukufu, urazida, ukanamkiradhi, abaha, sidiwa za saya pasko hujao harumai huonisa Sahara Occidentali ukaya abondo bahanu bokonga mega amkubali upande huu okabo uliho president Azali hasutene Maroko ukaya annexe hawi ani Sahara Occidental Abongula tsoila maore ya dungo hivumbua. Abongula tsoila maore ya dungo hivumbua. Ahondo banu bokao mimi ngamindawe ngamkubale mbabio. Na banu Union africaine wo reconnaissait. Banu ranzi 1976 et le Front Polisario et une Front Polisario ya kawu ya renga indépendance o harmoye Sahara Occidental ne Espagne wanjia des problèmes zahe ma voisin Maili ma grand voisin o Waili re Algérie re Maroc ok Algérie vous reconnaissez indépendance là nawe Maroc ngena 80% ya territoire ya Sahara Occidental. Mungu joka 20% bokange occupé wa ne Masaharawi
Il y a 80%. Donc, il y a une communauté internationale que tu reconnaisses comme étant un État et Sahara occidental. Sauf l'Union africaine. L'Union africaine, Sahara occidental, l'Union africaine. Yoi kamengoni mwezi wakusongesa bokawe Maroc kawende zao hawoya ka Union africaine wa reconnaisse Sahara occidental comme état ichongesa Maroc wende zao hata wakarudi wareje 2017 awezo kweli akaya kale le president azalingu ngudungu wandu aningu kubali ndogo amadi izo ya ukaya bahe diplomasia hae harumo mala ni amadi ukaya kweli ali mzee mwanu Marocain wende wa annexe shiba de chantier shono donc yabo yo hakika na abo 26 ou 24 pays, y compris le Venezuela, le Cuba, Chine, 26 États doit reconnaître le Sahara occidental, ukayon sha kwa tui wonisa ukani décision wajina kwa tui kubali ukayonsi donc voilà yondo banu mimini kubali yabo mtukufu wa bwana Razida ukayano na rikena namna ya ukadufanya siasa abaha parce que banu abaha rinjia harma daraja banu abaha ngabanzondo ngorijue abaha izofanya sisi wandu wa siasa ko hamba ndogo za siasa harumenti hatu za kusuensi hatu banu sikartujua sikartujua siasa wala kartujua shangari ngarsoma one na ulanga wa hinsi hatu ngarsoma ona jila tamu za hinsi hatu ngarsoma ona zila namna rieshu usisi wa saya rieshu Faransa ukaya lelonga mtsoni ho kama mwanadamu ngamtsoni ukaya eka lelo mruhimi Henrique ya bo deja ya bogondo hule lelo jonda komorira one mru ya to izo zontipia izonga soma oneze na ulanga donc abonge kalelo lazino dugo hamba ukaya kariwa suli armada jamanda inu enganyinda bano baranza rijuwe yenye opposition ganyi harma hiti ni opposition ku jasisi bokawo nga rajundra au centre ya politique comorienne engar fikiri windi namna ya uka azali 2024 ya tikeyabo ya tirumemdu narkenamu no kenamu sikarna wombia mrumru yafe izo ndugo sikardo no kwamadi zo kardo ambia mruwe ulomwade kaya Mwenyezi Mungu ya mzidie si kwamba ni ulomwade Mwenyezi Mungu ya mbao nunu Mwenyezi Mungu ya jaili ya hime shasikardo amba ndugo zaindi ega mona oje badi kamturongo abantu ye problemu ngiyo yabo kaka mturongo mwambie wakomoru kanga mjukanda harmo masindano ya hevoti 2024 ngena mrenzi hudwamba ndongo za siasa za husu siasa mwamba azali hafanja wazali gusiso jao ikawa kwa twende misindano harmo misindano vanu abaha ngebidi wekawa ndu wajabanu haukawa nabanga sarwa pre-campagne rirenzi hodoja relapiza wandu bamukomori kachutsa hayaishe mdu lapiziwa haumru narsete komoro no stewa komori ndo hamba ndongo wakao ndo izoanzu waishie ni izoanzu waishie hindi desa kusensi hao na rongo na riji adrese nema komorien riwambie ezaladimu zirahusu yansi yao bale lwe kasi jatsava luti po magozi tsamba kam mjomba ukajalola mjomba ukajalia mjomba ukajapamtsabi mjomba ukajasajao ohanyuru hoja iyo ngamfikiru kabo ngam repouvoir opposition na kumchotia komori harimo mahanga pomchona za kwamba parce que mchujua izo ndizo namuka min chujua lelo pouvoir ngwajuka honda wambio wa komori ndongo hindini ezo wafanya hindini wajuka kwanza maudu iriditse na wa komori wa renouveler ya confiance yao ahongwa kwa haruma hita ya hokangwa haruma hita ngwa haruma ngona nyura kwa kabati maji moroni kabati mwenje moroni
sishamruha ka uswali wa botasi wa pouvoir mwananyasi shababia ka sibaye yawapo heba vuya hango kwa pamba jini akauzisiwa ndongo yabo ya hamba kaya kabati tabu hakaya kangota maba wangu juna ndo wadudu yekuchwa na ndugu amalizo abo harmansi ya kamili hamba kaka bati tabu harwayensi bae kangota maba na utajawuzisiwa shauswa hendi yensi dio tabu ya maji, tabu ya mwenje, tabu ya tout ce que vous voulez. Sheha unisa ukaya kabati tabu ukai kango tsa mabawa, haini mru tsa mabawa harumantsi na job na jana biaba ngujo ya parso badudu. Donc yabo harumantsi ya kamili kango tsa mabawa ngo jondo kwa tutu. Abonga se haruma undu. Ngiwandu hamada wao wangu hamada wangu wajuka urejei wajuka uvotiwa namna wajuka wambie komo wakomori namnaje waju ali wakomori waju hukubali wardiwa wa renouveler confiance yao ngeni opposition emana mtu ujisaisisse ne occasion yo pourquoi il y a une opposition mtu ujisaisisse ne occasion yo parce que vraiment l'état en fait le pouvoir est aux abonnés absents. Nam dissaisisse diso occuper le terrain dès maintenant vanunga ani justement nambeka on est un peu en retard chabanou c'est pré-campagne comme l'a dit Wikazalisa 2022 ngiava nam dissaisisse nazila inertie na ila absence na ila ya heye état ya heye pouvoir njoo mwambie wa Komori ya pré-campagne de ndana yo msifanye meeting babo kaba izo campagne electorale kazi jabulo abo msifanye meeting shana mfanye na mwende huma na honi hatu na mwende mumba bangoni hatu na mwende mumijini hatu na mwende haruma zimbavu za hatu na munjile wandu waili haruma daho munjile wandu wararu haruma mbaba hanu wajonda jize mdohenda mwonisa ze fikira za hanyu bo opposition ils ont proposé wa Komori maudumu wa Sudibala et kama Sudibala et kama joko fanyaje namna bokao kama waonisa zila mjoka uambio kajoka lisible zikajoka lucide na mjoka lucide ni zomo ambiao waone la lisibilité de faisabilité et zomo ndo mwambie kaka mchenda mwazize jamu majimbo chao ya mafite namna hiyo donc ungebidi wa Komori wambilwa ubie ndambie ukaya kabati mbandongo ya kabati shauri ya ukawandro fanya hizo baka kabati shauri ya ukawandro fanya hizo abakamtina projet ya kwambia kamtina ndogo zambi wa Komori kamtina ndogo zambi wa Komori dinarizi au dogo ya haruma rezo sociaux zinu de babua ndogo za siasa kakamtina ndogo zambi wa Komori lifanye namna hata azalia rohevala parce que inusinu namna mfanya hunu inuka na uparokiri azalia rohi joka ruha hale ranzi 2019 wanduwa reba midiriji hunu wanduwa reba majaliko hunu wanduwa reba wada hunu izo zonsi pia kena ukiri uremengo mamajini fumbuni uheze mru ulomoro ni majini ya vulangijini hengo mawire mafumbuni ya chokuishia c'est pas possible Tutoduru direje na mjwere soma siwani rafanye siasa mu mijini hatu harumwezi siwaza hatu rinje mu mala ni hatu mu mijini hatu neze bavuza hatu bitsodoru dini hamba bantu yabona mjuheri sihe ntsidola ni voti baba nuyonde yaladi muri halalishe voti baishi wanrojina ngwa iharamisha ngwa zibao ngozirenga wamvuna izo na izo shana sodo privilege na sodo meteiyo en priorité ze vote parce que yonde uhalali kabatizi ko ujana mvuzi kana uhalali c'est pas possible ye vote yonde uhalali na juherende renderali sabaze vote cha na rikema raisonnable le loi kangaji uma opposition parce que le problème ngiyo ka ani obanuni wanao ngaji wengi ma president na ma gouvernement ya opposition yewo mjoka uwa amini ukanya ndewondo ya ramike ye namna rimimilie hatarfanya namna hata azali 2024 adirigite barase na azali 2024 yedeza enga joka ufanya banunga si janvier 2023
ze campagne gazo sa fin 2023 yabonga rudir mike izo dezila rafanya twila abonga rudir mike ekarudir mike genar chodaza rebezanyo arsido babuha sisi abonda bori wonao na kabati ndongwe kachindo hada rumaze voti baishenga rjoka ngazibao shana wanduma wende rumaze voti parce que ze voti wondo uhalalifu wa demokrasi wondo uhalalifu wa demokrasi ndekando wende rumaze voti kana kiribale bunduki na izorende rabekangara dora rengeyezi yeze yensidamu dabanye reda yoti haki iyo haki ndo khenda rarenge rafanya dogo za voti bahe ulo mkaidi ya todo ziba shanga wakati bokaonge juka na rende parce que comme ribano ba ladimu wadwambilwa zawada ezaladimu zilekezensi ya hao shaba wala wadungo yabanu ambao wa mavulgaire wa kwamba bomshenzi hawako waona kopwa ukamnaharamu au wanadamu wa mbozi lazo tipia banwa ba na izola zizie abaho wa komori kwa twanza wa assiste wa assiste ma scenario hamande damna yonganza wa ba wa komori ndada za kansi yaishie inamna inu ze projet wakafu mruona nguzende mru wengo amboje harmaze ya environnement yatu harumu ya environnement yo nguri proposer hindu katika anga si exposé au dérèglement climatique en étant en état insulaire imro nguri proposer ndo hindi wando kanzwa ishi imro nguri proposer hindu harumu ya environnement ai harumu economia hensi hatu wakati kao sisi karsina ekonomi njema karsina namna ali wafanya uzihazi karsuja za entreprise privée ya secteur privé ngasina entreprise inga assiette fiscale ro or wazi entreprise izo engejo namnaji ngebalia ndongo hindi ni annuellement yeho shindari amposho ndo harmo secteur yori courage haruma ani participer haruma ze fonction andizila activité économique ya hizo privé secteur privé honguzi développer ebano serikali ngwandu watu waishi hizo mjoka kwambo pande uzo watu waishi tena kaya yewe ngurambio je haruma ma fonctionnaire fantôme wakango ngojo ndalistia ma fonctionnaire wakango emilio na balo wafanya wazi 10 engardo kufanya kanza ladibu ma fonctionnaire wonti pia kwezi shangela debo ma fonctionnaire wavunguziwa wanyisiwa bakia mbili pasco wala ma fonctionnaire vanwe fonction publique il la fonction wakao ya rendre service ya ma usager comorien il a ti fonction publique il a yo kaijana il a kai produire économie au harmointi produire économie harmointi des secteurs privés yana mnaje zido anizi jo développer wala yondizo komori wantu waishie shamu wambie yana mnazi juja mais la société zotipia razile santé razile agriculture yenda mnajiri doka wasili hata pourquoi yeh roli bando boka minchele ngasina ministre du travail même cher ministre du travail qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il propose wakati wingi akarika fikirika ministre du travail ngondo yanjie hukalelo harumama kabili ya mgo laboranzia haja shahashindi ha créer emploi za temizi 20 ho créer emploi hidi do chokaya ya permettre entreprise zi créer abondo shida fanya namna ya permettre entreprise zi créer iso zotipia mkomorimo nzo yaishie namna bokao ikomorima udunga jula haruma ye shangodio yimu abonge amfikiru kaya yabidiu abari rensi o jar la pizada replanasheo bashi sisi kardode ya wandu sha ngariona wadezi wao yotinjema so tipia si wako mori ngariona wauziza bala uziza yo bala no wende ya tijati uziza abonga mwenjezu kairi kamro hida Mwenyezi Mungu rendelea namna bokao
rishiliwa riambiwa Komori izo wanzua ishia baha nyinyi wa pouvoir na mwambe mwabiwa Komori kanga mjo stafiru mwaone kabala wala wanadamu mwaruma mwakreye namna ya bokao wajoka na maisha shaitike de do udalilifu bokangwa wenshi insécurité nzaya nyura hizani mbana nyafati asafrulot nyafati katsamba nyafati chidoka nyafati wanduwa fao mrala lo haya afwa shadoka ya ni mra parso onzi jawhelila ya choulwa waja umndenda au mria chobala shonde jawede yarunge mwananya hamru ali insécurité ngi kabati haini ndongo icho kawensi itiyo ngizo zo pia ngizo namna jemjuka kwa Komoringa nzombi lo namna bokangwa jukala ze places za miji na miji lelongo siono zila baina ya pijani na mtsago jadimani igabo ulamuyano wa hemna mrolo bala wahiyandi sandongo zendo nzazende mbwana songesembana lelo abahanga junda haruma bana mbwani domwambwani na domwaju donc yabo izo zonti pia izomba na bako zonti yabo deja ngugono ye faille haku une grande faille ya he état et faille ya he gouvernement ya la dimo dejize lelo ali ye o Komori ngwa chungo ujendesa wao wajirudisa wao wanzo yafanye justice ya fanyile mananya tranquille etao wandu wao warmaze zao mobiro wao le makoti yao tranquille donc wongea bokwezi watukufu dotsa samaka fanyishar mambo binele buo de manatu kari de jiza ama fikiri kaya karombo Mwenyezi Mungu ari jeli unono ri wasudi daraja ukaya abardo jabanu re fanya namna je sais pas mais tujua namna ya dukao tia fanya namna bwake platform bwakao ugabaju pari hana wanadamu wanza o ma volontaire bwakao recréer plateforme ro jare debate fanya visio au fanya dini debate za kusintia hatu debate za uone position yangu mimi ndonio nione ne position ya ho ndonio uone ne position ya hamra jina parce que balanga si armateba débat yo kawe sujenge do lo gedele onexia hatu parce que Komori yekedo hamba ranzige mdu ya jende shamdu tuhenda hakanti parce que gena ijadu mani wendo ya kenti ngebo ko si abaha ya jeunesse wao wadwa ba wanza wendo wale kezenti yao donc wale kezenti yao il faut ani kanza wando wajo kenti wa kenadiba wa kenadeba namna ya ukaya wende hule namna wakao washinde wakomieze sujezo tipia voilà yo video di ndio ukaya joka sawabu parce que pouvoiri no wana wa heyo vanu na ne opposition wa heyo vanu la pizza la kinaurbalia insi wanda balo kinaurbalia dansiwa insi wanda ba vahera zidake hula yedo amba sumani donc ketina na kwamba ndongo bokao sabani mtukufu naomba ndongo bokao ngabo izingi bokao kazi tu voilà kazi tu ndagize kasitusia kasina tambako litoka yonti shaye tujoamba donc izonzo habari nafanya siasa huko liwa siasa rensi siasa huyenga mtu bekara ndo anzari baki harmo pande wo kanga fanya siasa bangari ngomdo karna waswili karna waswili kare ndo anzari je upande huo wa ukari injar mo siasa ri de aniri bangari ngomdo karna waswili mwanama zaki yabo ganzao rihadisi tena unipare baila dimu balati paru ambia unipare rihadisi shambo sikuja kujaona za habari sha wakati yo mfikirikari para na rihadisi gejuka sawabu haku
abonge abo mzio banu sikosa ya maudu tena garu ureje ibanu tena rijera mbeza ensi hatu za usensi hatu bokauka zina hunda mndu ya zambe katindasi Jean Pierre kana uja zambe na fulani kona uja zambe katindasi hapo ndasi. Kwa hiyo tukufu tosana salamu juu ya